željni da se spoje, izlazi na svjetlo danje. Na ovom svijetu najbolje dvoje, znanje i manje. Na ovom svijetu najbolje dvoje, znanje i manje. Poštovani gledaoci, dobar dan. Javljamo se iz Štrbaca u Prnjavorskoj komuni koju s pravom nazivaju Mala Europa. Ovdje naime u bratskoj slozi, ljubavi, zajedništvu i saradnji već decenijama žive pripadnici brojnih nacionalnih manjina. Tokom emisije o njima će biti više riječi. Najviše riječi dakako bit će o poljoprivredi, o tome kako ovdašnji zemljoradnici razvijaju proizvodnju mesa i mlijeka i žitarica. Za razgovore čini se imamo i prave sagovornike. Tako ćemo recimo o proizvodnji pšenice razgovarati s profesorom dr. Todorom Mišićem, istaknutim tvorcem brojnih kvalitetnih sorti pšenice. A o ostalim temama i gostima u emisiji da čujemo kolege, urednike i novinare. Upravo o tome kako ovdje u Prnjavoru, Europi u malom, kako nazivaju ovu općinu, jer u njoj živi čak 16 naroda i narodnosti, ostvaruje se bratstvo, jedinstvo, zajedništvo, toliko karakteristično za Titovu Jugoslaviju. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Općinske konferencije Socijalističkog saveza, drugom Živojinom Cvijanovićem. O proizvodnji kukuruza razgovarat ćemo s doktorom Ivicom Zovkićem iz AIPK-ovog poljoprivrednog zavoda iz Banja Luke, a vidjet ćete i najljepše ručne radove. Na ovu temu naš sagovornik u emisiji Drago Parlov, selekcionar iz Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Fakulteta poljoprivrednih nauka iz Zagreba. O razvoju seoskog turizma razgovarat ćemo sa našim domaćinom Simeonom Dujakovićem, a u interesantnoj muzejskoj zbirci sa teritorije mjesne zajednice Štrpci sa nastavnikom Simom Keresom. Ispred sportskog poligona koji se nalazi pod samim spomen domom Srednjobosanski narodno-oslobodilačkih udarnih brigada, poštovani slušaoci, izvještavat ćemo o takmičenju mladosti Jasike i mladosti Štrbaca u skoku u dalj s mjesta, navlačenju konopca i streljaštvu. Toliko za sada, javit ćemo se. Ovom kratkom sadržajnom podsjetniku dodajemo i neizbježan kviz, nagradnu igru za vas, poštovani gledaoci, i bogat zabavni program u kome ćemo, pored kulturno-umjetničkih društava, gostiju i domaćina, pozdraviti i naše specijalne goste, Radmilu Karaklajić, Đorđa Marjanovića i Nadu Topčagić. Danas nisu... Hvala za naše goste. Ni danas nisu izostali naši stalni sponzori, Institut za proizvodnju i oplemenjivanje bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta i Privredna banka Sarajevo. A u žiriju koji će sumirati dostignuća domaćina na sveukupnom planu i na kraju emisije dodijeliti i odgovarajuće bodove su Dane Pejaković i Dragan Marinković, predstavnici Štrbaca i Jasike, i inženjer Senad Malohodžić, urednik televizije Sarajevo. Kada su u prvoj polovini 19. vijeka na prostore udaljene 8 km od Prnjavora, a 60 od Banja Luke stigli prvi doseljenici iz Crne Gore i Hercegovine, zatekli su samo gustu šumu. Dugo su odzvanjali udarci njihovih sjekira. Krčevine su ustupale mjesto kućama i dvorištima. Tako su nastali današnji Štrpci, selo sa 8 zaselaka u kojima živi 4100 stanovnika. Priroda je ovdje bila vrlo izdašna. Podarila je doseljenicima brojne ljepote. Podsjeća ovaj pitomi kraj na najljepše predjele u Švajcarskoj, Zagorju ili Šumadiji.
a u ljepoti prirode nekada i mnogo nevolja za žitelje Štrbaca. Živjelo se davno prije rata tegobno i u neimaštini, teško vezao kraj s krajem. Na izrabljivačke poteze i šikaniranja austro-ugarske vlasti odgovori puni prkosa i dostojanstva. Tako već od prvih dana, tako ranije i prema Turcima, tako i prema Nijemcima i domaćim izdajnicima. Štrbački predstavnici, viđeniji ljudi, umjesto u Prnjavor da pozdrave dolazak Austro-Ugara, nađoše se u zatvoru u Banja Luci. Godine 914. proslaviše i principove pucnje u Sarajevu i opet u zatvor, njih 34. Godinu dana kasnije prkosom se iskazaše i žene štrbačke. 100 njih spustilo se dole u Prnjavor da bi primorale vlasti da smijene seoskog kneza izrabljivača. Prkosno i arogantno postupali su Štrpčani i prema nenarodnom režimu stare Jugoslavije. Kada je poginuo kralj Aleksandar, sredska vlast je odredila da na sahranu u Beograd krenu i viđeniji ljudi iz Štrbaca, ali se oni, umjesto za sahranu, odlučiše za zatvor. Tako i 41. godine. 96 ovdašnjih partizana položilo je svoje živote u ovo naše danas. Živote je izgubilo i 75 žena, staraca i djece. Ovdje je formirana i 18. srednjobosanska narodno-oslobodilačka udarna brigada. Kraj rata Štrpci su dočekali sa čak 860 boraca i 131 komunistom. Tako Štrpci i Štrpčani u najtežim trenucima naše istorije. A danas? Danas je to selo srećnih i zadovoljnih žitelja. Selo koje je iz temelja izmijenilo lik, dobilo brojne nove objekte, građene uglavnom sredstvima samih mještana. Tu su recimo novi dom kulture, mjesni ured, pošta, ambulanta, 3 škole i nove prodavnice, otkupna i laktrofrizna stanica, lijepo uređene kuće za stanovanje, vodovod, 9 zanatskih radnji i drugi objekti. Lijepe rezultate postižu i štrbački zemljoradnici. Godišnje proizvedu više od 5.500 tona raznih poljoprivrednih proizvoda, žitarica, povrća, mesa i mlijeka u prvom redu. Na području mjesne zajednice nalazi se i jedinstvena tvornica šampinjona, kao i 700 hektara veliki ribnjak iz kojeg se godišnje na zapadnoevropsko tržište izveze više od 80 vagona kvalitetnih šarana, somova i druge ribe. Blizina čuvene ergele lipicanskih konja Vučjak i rijeke Ukrine, prelijepi krajolici i gostoljubivost mještana turistička su šansa Štrbaca. Više mještana odlučilo se da razvija seoski turizam. Lijepo je biti njihov gost. Ljosječani imaju mnogo šta da pokažu svojim gostima, da se pohvale, ali sa delom na videlu.
Prvo će putnika dobronamjernika dovesti do svoje 8-godišnje škole. Sa ponosom će istaći da je ovdje škola osnovana davne 1833. godine u vrijeme kada je u Srbiji bilo 38 škola sa 43 učitelja. Sada nosi naziv Dragoslav Cekić po prvoborcu iz Jasike. Asfaltiranim seoskim putevima šetnja se nastavlja ka centru sela. Tu je dom kulture, a u njegovim prostorijama biblioteka sa čitaonicom i upisanih 650 članova, više nego iz svakog domaćinstva po jedan. Tu u nedrima doma deluju i vredni amateri, razvrstani u brojne sekcije, dramsku, folklornu, recitatorsku, literarnu, horsku, likovnu i druge. Neoprostivo bi bilo doći u Jasiku, a ne posjetiti neke od vrednih poljoprivrednika. Ovdje žive dobri stočari, ratari, povrtari, proizvođači hranog bilja, loznih kalemova. Mnogi od njih su bili opštinski, republički pa i jugoslovenski rekorderi. Ovdje se, na primjer, proizvede godišnje 680 tona pšenice, 2630 tona kukuruza, 500 tona povrća, proizvede i uglavnom izveze 3 miliona loznih kalemova. I pored poznate krize u stočarstvu, u Jasici je u posljednje vrijeme izrađeno nekoliko modernih farmi za tov junadi. Jedna od takvih je i ova uzornog stočara Milana Matića.